Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. I was open in my response to the chair of the portfolio committee about stakeholders that I met. Mo kgasong eno re utlwa fa tona ya ditlhaeletsano Solimalatsi a re lefapha la gagwe ga lena dikgolagano tse di kgethegileng le setheo sa Revolve Communications. The representative of the client received a telephone call from one of Advocate Johnson's protectors informing us that she is not able to be with us. They are rushing her to hospital. Bosupi jo bo letetsweng ka tlhoafalo jwa mookamedi wa Dikgang Advocate Andrea Johnson bo emisitswe nakwana. The case simply was unenrolled and therefore it cannot appear in court. As a result, the suspects are immediately released. Ba ga Bothata Molosankwe ba swabisitswe ke gore kgetse kgatlhanong le babelaelwa bagolo mo polaong ya gagwe e ne sa tsena kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Mmabatho. Mothoetso madume tla re diale. Tona ya ditlhaeletsano Solimalatsi a re lefapha la gagwe ga lena dikgolagano tse di kgethegileng le setheo sa Revolve ebile moeteledipele wa maloba wa DA Tony Leon ga ka itshunyang go sepe. Revolve ke setlamo sa ditlhaeletsano sa ga Leon mme se tlhageletse kwa setlhoeng sa dikgang morago ga magato a moeteledipele wa maloba wa DA John Steenhuisen a gore Revolve e rulagantse kopano magareng ga ditona tsa DA le ditlamo tsa poraefete go tshwana le Starlink. Solimalatsi a re gono go sena sepe fela se se makatsang fa ne ya go kopana le Revolve Communications ka ntlha ya fa ile tlwaelo gore o nna ka gale a kopana le banna le seabe. Fa ne ikarabela kwa komiting ya palamente le beletse merero ya ditlhaeletsano Malatsi o rile Revolve Communications e kgolagantse le ne ka 2024. A re kopano ya bone ya bobedi e neng e tshwanetse go tshwarwa gola e ne ya phimolwa ke kantoro ya gagwe morago ga gore ngongorego ya Revolve ka ga go abela radio license e lebisiwe kwa ikhasa. Malatsi a re ga bone sepe se se phoso ka dikopano tseo. I was open in my response to the chair of the portfolio committee about stakeholders that I met because I don't see anything wrong with that. At the same time, I think it's important that we mustn't be naive to conclude that meetings with stakeholders influence the outcomes that ministers made. Malatsi a re ga ise a tsamaye a nne mo kgatelelong kana tlhotlheletso ya go tsaya tshwetso mo lefapheng la gagwe. In order for you to apply your mind, you must expose yourself to multiple, sources of information at your disposal. Ultimately, the decision, becomes yours, and no person, at least in my case, can claim or own to say that, the decision he made is one that I put a gun to their head to make. Tona a re fa ile gore dikopano gareng ga ditona le ditlamo tsa poraefete ga di mo molaong gona le ditsela tse di ka tsewang go mekamekana le seo. Bosupi jo bo letetsweng ka tlhoafalo jwa mookamedi wa Dikgang Advocate Andrea Johnson kwa komisheneng ya Madlanga bo emisitswe nakwana. Seno ke morago ga gore Johnson a itlhagisediwe kwa bookelong mosong ono fa na lebile kwa komisheneng. O ne a solofetse gore bola bosupi jwa magato a itshwenyong go le go tlhaetsa molao matlho kgatlhano naye. Thank you, Commissioners. Shortly before my arrival on the venue this morning, the representative of the client received a telephone call from one of Advocate Johnson's protectors informing us that she is not able to be with us. They are rushing her to hospital. I don't know what has happened. This happened this morning? This happened this morning as we were on the way to the venue. And then during the adjournment, only then were we able to get a sick note or a medical certificate from her doctor. But the client's representative were able to talk to the doctor shortly before we convened, before the adjournment we had this morning. And we were made to understand that she is with the doctor. She had some serious health-related issues that I'm not able to disclose in public, and that she is being attended to. The medical certificate in our possession indicates that
she is not well, at least between today, the 13th of July 2026, including the 15th of July 2026. Lekoko la umkhonto wesizwe lo ikwetse gore tona ya mapodisi Senzo Mchunu a belesediwe ka gangwe mo kabineteng ya mopresidente Cyril Ramaphosa. Ramaphosa o beile Mchunu mo malatsing a kgethegileng a khunologo go simolola ka Phukungwagola morago ga dipego tsa ga mokomišenara wa mapodisi kwa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi tsa gore go ntse le digongwana tsa bosenyi mo SABC ditheo tsa botlhodi le tsa bosiamisi. The Commission must conduct its work without fear or favor and ensure that all individuals implicated in corruption, abuse of power, or criminal conduct are held accountable in accordance with the law. The party is concerned by the report of individuals becoming unavailable due to illness shortly before appearing before the Commission. While respecting genuine medical circumstances, these developments highlight the importance of ensuring that the Commission's work proceeds transparently and without unnecessary delays. Once again, the MK Party further calls for the immediate dismissal of Minister Senzo Mchunu. The party believes that decisive action is required to restore public confidence and demonstrate a commitment to accountability and good governance. Gabagare lekoko la mogetse ditokololo tse dintšhwa go tswa kwa makokong a mangwe mme tsone di akaretsa meyara wa maloba wa eThekwini Zandile Gumede. Mosadi wa KwaZulu-Natal ganetswe go tswa mono Afrika Borwa morago ga magato ya go leka go tsamaya le mokapelo wa gagwe yo e neng le mongwe wa batho ba ba ithaopileng go busediwa kwa Malawi go tswa kwa tikwatikweni ya nakwana kwa Musina ya go busetsa baditšhaba ba ba seng mo molaong kwa dinageng tsa bona. Mokaedi mogolo wa lefapha la merero ya selegae Albert Matsaung a re mosadi yo o ne a sena lekwalo la mosepele. Social development this morning. They presented a case of a South African who was picked up from amongst the Malawans. I think it's an issue of the relationship where a South African citizens wanted to leave using this repatriation process with a Malawian, which is a matter that social development came in. They managed to make sure that they rescue a suitable space for the lady. The lady is coming from KZN, and as we are sitting here, we're trying to come up with mechanism that we can then be able to make sure that she reaches back to her home. Remember, we are saying people that needs to go and visit, they must not use this process. People that needs to do the trading, they must not use this process and abuse the support that government and all the other organizations are providing. Mothoetso re tswella pele ka dikgang tsa rona. Ba gabo mokgaratlhiwa boleilweng Thato Molosankwe ba re ba swabisitswe ke gore kgetse kgatlhanong le babelaelwa bagolo ba le babedi mo polaong ya gagwe e ne sa tsena kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Mmabatho kwa North West jaaka go ne go solofetswe. Seno ke jaaka mapodisa itsisitse mo kopanong le babega dikgang ka la botlhano gore babelaelwa ba ba tshwerweng bao ba tla tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Mmabatho gompieno. Le fa gone batho ba le bantsi ba ne ba ile kgotlatshekelo go bona ba go belaelwang e le babolai ba ne ba tswa ba swabile. Informed that the case simply was unenrolled and therefore it cannot appear in court. As a result, the suspects are immediately released. Our heart are sore in the sense that we thought we are getting a breakthrough or closure and having the confidence in the police. Now the suspect has been released, not struck off the roll, but released. Le fa go le jalo mokhuruthamaga wa pabalesego ya baagi Wessels Morweng a re ba batla go netefatsa gore ba ba molato ba ya kgolegelong. The matter has not been struck off the roll. People must not become angry out of these processes. Look, at the end of the day, we need a watertight case that can stand prosecution.
Now, on Friday, we arrested the second suspect, and the third one is on the run. We made it public. Major General Naidu, in his address, he made it public that the third one is on the run. But be that as it may be, prosecution today in the morning advised that there are some few things that they need to be tied. Few things, very minute things. Sentle Englihihi, SABC News, Mahikeng. Babueledi ba mookamedi wa sekegilweng wa sepodisi sa masepala wa Ekurhuleni Julius Mkhwanazi le motsamaisi wa masepala Kagiso Lerutla ba tlhalositse fa ba swabisiwa ke se ba reng ke matlhajana a puso go diegisa kgetsi ka go banela ditlankana tsa go ithulaganyetsa ditherisano tsa pele ga tsheko se ke jaaka kgetsi ya bone e buseditswe morago gape. Bobedi bona bo tjamelane le diqoso tsa boqhekanyetsi bobodu le ho setisa toka o phethahatswa. Ba ile ba fumana bail ya dikete tse 30 tsa diranta motho ka mong ka moraolelwa ke ditshipi mabapi le ho fuparisa motho ya ileng a ikgakanya jwalo ka Lerutla khotla ka morao re Lerutla a tshwarelwe ho kganna ka lebelo le sa dumellwang mmileng ka 2019. First thing first, we are actually disappointed with regard to the state attitude towards our request for further particulars. Mind you, remember in the previous sitting, they indicated that all what they need is 2 days to reply to our request for further particulars. Until to date, they're still not happy. So what we decided to agree upon is to let's postpone this matter further to the 31st in order for them, for us to give them an ample time to prepare for our request. Nakong ena eo Mkhwanazi a ntseng a fanyeile nakwana mosebetsing ho boetse wentswe kgoeletso ya hore Lerutla le yena a imise nakwana mosebetsing wa hae. As it stands, we are monitoring what's taking place in court. Like I said, we're just going to monitor from our side and see what comes out at the end of this whole trial. But again, I must reiterate that we do believe that people are innocent until proven guilty. But our role is to monitor the developments, and if we need to do anything as a city, we shall. Nyewe e buseditswe morao ho fihla ka la 21 Phato. Thabiso Gadebe, Ditaba tsa SABC, Boxback. Ditherisano tsa tumalano ya sekwebo sa Havus Music Hat Matlala di phutlhame. Se ke morago ga gore Matlala a gane tshisinyo ya kgotlatshekelo ya bosenyi jo bo kgethegileng jwa kgwebo ya gore a tswalelwe kwa kgolegelong dingwaga di le 12. Go sa le gale Matlala o ne a dumetse go nna dingwaga di le 8 kwa kgolegelong le go nna paki ya puso mme kgotlatshekelo e ne ya swetsa fa katlholo eo e le botlhofu thata. Ga jana ba batlisisi ba kgetse ya ga Matlala ba tshwanetse go loga leano le lengwe jaaka tumelano ya gagwe le puso e phimotswe. Se se ka ya gore le diteng tsa se Matlala neng a se bua ka ga seabe sa batlhankedi bagolo ba sepodisi malebana le go abiwa ga tendera e dipuopuo di a phimolwa. At this point, the accused withdraws from the plea agreement. In terms of the provisions, I think 9B Roman 2 make this support. Kgetse ya ga Matlala e ne kgaogantswe le ya molatofadiwa o mongwe mo morerong ono mme go fetolwa gono ga lewa go ka ya gore o tlile go boa a kopangwa gape le molatofadiwa wa ntlha. Mr. Matlala, I've been informed by counsel on your behalf in respect of yourself, accused 2 and 3, that it is your choice to withdraw from the plea and sentence agreement as you decline to accept the court's recommended sentence. Do you confirm in respect of yourself that is the position? Accused 2, do you confirm? And accused 3. Thank you. The plea and sentence agreement is to be regarded as null and void. Se ke poelo morago go ba sekisi ka ntlha ya fa bane ba solofetse gore se ke tshimologo ya paka ya kwa kgolegelong ya ba go begwang e le baeteledipele ba digongwana. It is a blow in as far as the plea is concerned, but not in as far as the matter, the case is concerned, because you must remember, because of all of those things that the magistrate said, he was already accused number 1 in the other case. And that is purely because we believed even there that he's the mastermind behind the whole thing. That's why it is the other cases, Matlala and others. Therefore, we still have evidence against him, and he knows that we have got the evidence against him, and that is why he's accused number 1. And we are saying, let's go to the other matter and then make sure that we get conviction on that matter. Kgetse e buseditswe morago go fitlha ka lwetse a le 11 gore kgang e busediwe morago semmuso le gore kgetse ya ga Matlala
e kopangwe le molatofadiwa yo mongwe. Mathata a semolao a lebaneng Dodana Chuma a etegela jaaka solofetse go arabela ditatofatso tse di amanang le ditlhobolo mono Afrika Borwa. Bothati ba Britain le bone ba batla a busediwe kwa nageng eo mabapi le kgetsi ya dipolao di le 3. Mathata a ga Dodana Chuma a semolao a gakala le go khutla. Molatofadiwa yono le bano ke dikgetsi di le 2 tse di sa amaneng ebile di bakile kgatlhego ya batho ba le bantsi. Mme dikgetsi ka bobedi di solofetswe go swetsa bokamoso jwa gagwe. Mo Afrika Borwa, Chuma o lebanwe ke tatofatso e amanang le go tshola sethunya e se mo molaong. Fa ka bona molato, a ka tlholela dingwaga di ka nna 15 kwa kgolegelong. Will the court convict you of possessing this firearm unlawfully so without the necessary license, or in your case it's a prohibited one? Upon conviction, the court is obligated to sentence you to 15 years direct imprisonment if this is your first offense. Kgetsi ya sethunya ke karolo e le nngwe fela ya kgetsi e kgolo. Gape Chuma o batliwa kwa United Kingdom. Ko bathati ba begang fa amega mo lesung la mosadi wa gagwe wa dingwaga di le 42 le barwadi ba gagwe ba dingwaga di le 15 le di le 5. Bathati kwa Britain ba batla go rabusediwe kwa nageng eo gore a sekisetswe dipolao di le 3. We can confirm that we have received a provisional extradition request from Interpol Manchester through to Interpol Pretoria, which includes the warrant of arrest that has been issued by the UK. So it basically outlines his basis of arrest in our country. Fa bathati ba Afrika Borwa le ba United Kingdom ba tswelela go buisana ka go busediwa ga gagwe kwa UK. Chuma o solofetse go tlhagelela kwa kgotlatshekelo mo Afrika Borwa go arabela ditatofatso tsa sethunya se se seng mo molaong pele a ka boela morago. Ba itseanape ba molao ba re kopo ya go mo busetsa kwa UK e tla tshwanelwa ke go tsamaelana le molao wa Afrika Borwa le ditumalano tse di maleba tsa boditšhaba, mme kgotlatshekelo e tla tsaya tshwetso ya gore a kopo eo e rebolwe. Chuma o solofetse go boela kwa kgotlatshekelo beke e tlang. Mothoetso re santse re le mmogo go gomela ntwa magareng ga meepo le temothuo kwa Namakwa kwa Northern Cape. Barui ba ba potlana le baagi kwa Steinkov ba tshwengwa ke gore ditlamo tsa meepo di dirisa lefatshe la go fula. Barui ba tlhagisitse le matshwenyego a kgotlelego ya metsi jaaka go epa go tsweletse go anama kwa kgaolong eno ya bona. Angeline Engelbrecht ke morui gaufi le Steinkov a re o kgotswa ke gore jaaka morui ga a tsewe tsie kgotsa go akarediwa kwa dikopanong tse ditshwetso tsa tetla ya go epa di tsewang gone. Engelbrecht a re maano a gagwe go godisa kgwebo ya gagwe ya thuo a tekateka jaaka go tsweletse gore bolwa makwalo tetla a go epa. A re boleng jwa lefatshe le lennye le le setseng la go fula mmogo le isago ya thuo e potlana kwa kgaolong eno di mo kotsing fa go epa go tswelela. Our people live from livestock farming, and our land has been taken from because of this mining activities. And we feel that it's not fair to us. This is our land, and we are supposed to be involved in everything that's been decided about this land. But at the moment, we are not. They just do as they please, and we just have to sit and see what's going on around us. Baagi ba re ba batla gore go epa go emisiwe ebile ba akarediwe mo tsamaisong ya ditshwetso tse di ka ga lefatshe la go epa di rebolwang gone. Ba bega gore bathati ba ba maleba ga ba ba tsetsia. Because this is the biggest problem. People came to Namaland and then they say they just want to prospect and then actually they mine. Khabagare lefapha la temothuo merero ya tikologo tlhabololo ya metsemagae le phetolo ya merero ya mafatshe kwa Northern Cape la re ga le ise le amogele ngongorego ya semmuso go tswa go barui potlana kwa Steinkov. Gape lefapha la re ga le ise le bolotse dipatlisiso tsa kgaolo ka ga manokonoko a meepo mo thuong, mme le fa go ntse jalo la re letse tlhoko merero ya meepo.
Tshimega ya CAF Mamelodi Sundowns e buseditse morago metseletsele ya metshameko ya yone ya pele e ga setlha kwa Austria morago ga leso la motshameka gare Jaden Adams. Adams yo e neng e le karolo ya setlhopha se se tlhomileng history sa Bafana kwa metshamekong ya sejana sa lefatshe ya FIFA kwa dinageng tsa Amerika. O na tshwanetse go kopana le Sundowns kwa Austria go nna karolo ya metshameko ya ipaakanyo. Adams o fitlhetswe a tlhokafetse kwa Cape Town ka la matlhatso mo mosong. O na le dingwaga di le 25 go santse go batlisisiwa se se bakileng leso la gagwe. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa tla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosegonjo fa re lebelela mo bontsi jwa naga bo tla nna le gone go itekanela me karolo ya KwaZulu-Natal go rarela karolo ya Eastern Cape tla nna le masarasarana pula diperesente di le 60 me re lebelela ka moso gape mo botlhaba jwa naga tla nna le gone go aparelwa ke muwane go rarela karolo ya lebopo go a go bophirima jwa naga. Me fa maemo a bosa ba nna le gone gore tsibusa ka dipula tsa maatla ka dibe mo karolong ya KwaZulu-Natal me bontsi jwa naga bo tla nna le gone go apoga fa re lebela di-temperature tsa rona re lebelela mo Johannesburg go tla nna le gone go itekanela ka digata di le 19 go a go le dine mo mosong fa re lebela firi e nageng le teng go tla nna tsididi mo mosong go tla itekanela mo thapame ka digata di le 20 re lebelela mo Springs le teng go tla nna tsiditsena mo mosong ka digata di le 3 re lebelela mo profenseng ya Limpopo fa re lebelela Thoyando ka digata di le 9 go a go di le 25 Polokwane ka digata di le 10 go a go di le 23 Mokopane tla nna tsiditsena mo mosong ka digata di le 7 go a go di le 23 province ya Mpumalanga re lebelela ko Skukuza ka digata di le 9 go a go di le 27 Mashishing go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 go a go di le 18 Standard 10 go tla nna tsididi ka digata di le 4 go a go di le 20 mo provinceng ya KwaZulu-Natal Richards Bay ka digata di le 13 go a go di le 24 Port Shepstone le teng ka digata di le 13 go a go di le 23 Kokstad tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 3 mme re lebelela mo provinceng ya Eastern Cape Mthata ka digata di le 7 go a go di le 22 Makhanda ka digata di le 8 go a go di le 21 mo provinceng ya Western Cape re lebelela Clan William ka digata di le 7 go a go di le 19 Worcester tla nna tsididi ka digata di le 5 go a go di le 20 fa re lebelela ko Cape Agulhas ka digata di le 13 go a go di le 17 mo Thapameng mo provinceng ya Northern Cape Upington tla nna tsididi thata mo mosong ka digata di le 2 go a go di le 24 Springbok ka digata di le 7 go a go di le 21 re bela mo provinceng ya Free State le teng mo provinceng go tla nna le gone go itekanela Welcome ka digata di le 5 go a go di le 21 Bloemfontein ka grata ile 1 go a go di le 20 le va re lebelela ko Garibdam ka digata di le 3 go a go di le 17 fa le mo Bokone Bophirima le lebelela mo Rustenburg ka digata di le 5 go a go di le 22 Ottosdal ka digata di le 5 go a go di le 21 fa re lebelela ko Taung go tla tsididi thata mo mosong ka grata ile 1 go a go di le 24 mo gaetsho maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.